division clear to te in savain si bai vek ule tungkar chung Longklai district thil thing langsar zwal te ilo clear hawang o Power and Electricity Department lineman Francis Ro Chungnunga Longklai College venga mi chu electric current in amanawang in aboral he chat na thleng awang hian PNE department Longklai SDO to suspend ani LADC Huam Chunga Ramnga Hum Hal na konga mala turin EFNCC department LADC le CY le ten tho ho na thutlung anziak LSA in Longklai district chunga zirna kai hnoya mamo samsangte education minister nena anthlen Vaina LADC sarkar ashrai tu te hi state sarkar laka anbei dong hle to ani puti sakunga Mizoram Nursing Council in first year le second year ANM health worker exam result ati chwa ANM school Longklai in first year le second year topper ane Tilal biak chungi kania tuna chanchin kim changzo king Power and Electricity Department lineman Francis Ro Chungnunga Longklai College venga mi chu electric current in amanawang in aboral he chat na thlenga wang hian PNE department Longklai SDO to suspend ani Ningani tlai namdar level khan Power and Electricity Department Longklai division na thok pu Francis Ro Chungnunga kumsom thum Longklai College veng chu AOC venga power line na siam line electric current in Manin District Hospital Panpui ni ma se chanman ani lo kan thu don nei na soidanin pu Francis Ro Chungnunga hian power line an siam don hian control room lam de popin shutdown alak fel nuwa bana lonin engema chen na athon nuwa current hian amanta ani Vandoi na athen nu hian district hospital Panpui ni in anun na chan thei ani talawa arwang hi zirtop ni zingkar khan postmortem ani nuwa an khwa cheural Panpui ani inrin ni khan cheural than mala phum ani pu Francis Ro Chungnunga hian anupui le afanu te patni akalsan Vandoi na thlenga wang hian ninga ni zan khan oile members engemaza chupi ani Longklai division office twala pungkhomin mo phurtu shem an phut thu an soya hemi chungcha ngai hian zirtop ni khan sarkar lam atangin malak na mongal ani he chat na thlenga wang hian zirtop ni khan lunglei por sarkala SE UH zonun sang le EE pahni te chuan thil thlendan chui changin Longklai lo thlengin an thut chil ngala tin central wile shoi tu te po in power house hi an thut chil reng bok ani he thil thlenga mo phurtu berangai SDO pilan ngak liani chu zirtop ni khan suspend ani na order ti chwanghal ani Vandoi na thlenlai control room duty chu Longklai police ten thu boy an siam sakbok pu h zonun sanga SE chuan pu Francis Ro Chungnungan akal santak achung te atangin na thok thei tur an om chuan an tho om tok sarkar chuan angai twanghal tur thu asoya October ni som palia rul kwal khwa ami pathumin nun na an chan pha na po amuna enfia to ani thu sei bokin thunei tu sang so ka report thelu ani to thu asoya Vandoi na tok te hizang na dom na pek ani ngei tur thu asoi bok ani current man awanga chat na thleng chungchanga hian chat na tok te khotlang le NGO sang sang te ba ka Longklai West bial to MLA pusingun lian chunga chuan thu chwa siamin thil diklo ti tu te chui chwa ka dan ang mala shem nge yan phut thu an no ti chwak to tin Vandoi na tok chung te chu jang na dom na petur le an tho thei tok sarkar na peturin sarkar an long yen to bok ani tunaya Longklai district chunga current man awanga nun na chan mi palizet an om to October ni som pali khan electric current hriat zom tura rul kwal khotlang mi pui tele PNE department ten natlang an tho tumin current man awangin mi pathumin nun na an lo chan to bok ani LADC Huam Chunga Ramnga Hum Hal na konga mala turin EFNCC department LADC le CY le ten tho ho na thutlung an zia Nilai ni khan LADC hnoya Environment Forest and Climate Change Department le Central Wile chuan LADC Huam Chunga ramngo le lungcha ven himna to le ramngo tha le hrisela om theilan tho ho na thutlung CM conference hall an zia he tho ho na thutlung zia na hun hi LADC executive secretary pu H Lalrat ki machwana kai shwaya purat ki machwan LADC Huam Chunga tlomngai pol lian ber ne na LADC sarkarin ramngo le nungcha malam hun chezel tur ve na na tho ho na an nei thei chuan mong thatak ane nge abe se thu asoi Central Wine President pu HC Vanal Rat pu chuan Wine chuan an thiam dan angin
Tho ho na siam ma pon ma an lo lak na sak to thu sain om se nei kal phung mu ma jok nen malak na kal pui ani tur chu waile te an lom tak se tani ati a ram le nam hum hal nan kong sang sang malak na kal pui ani lo chuan om cha thui tak ani don lawa heram lo om sel tur te ta na chen na tla kan hu cha chu thil ti mak mo ani ati Nilainia Environment Forest and Climate Change Department le Central Waile ten tho hauna an siama hian thodun na tur hlom lian pasari amin NADC sarkar rindan ani te chakzo ka bo zuina a waile chuan achul angin tha tho tur thote malak na chakzo theinan waile inra man na ani te po sarkar nen changdu na bo zui ani tur thote atel ani he tho ho na thuthlung hian march ni somthum pakhat sang hi som hi pali thleng ahwam dona achul danin po sei thei ani don ani NSA in Longkai District chunga zirna kai noi amamo sang te Education Minister nena anthen Lai Students Association General Headquarters Longkai try to te chuan thochani khan School Education Department changtu Minister Pulal Chandamaral te chu apisa mu in Longkai District chunga zirna chungsanga mamo sang te anthen NSA chuan Minister nena hian Government Region Higher Secondary School Longklaya lecturer in dialogue na salutuk chungchang te Government Blue Mountain Secondary School sangawin Mathematics zirtir tu hunrei tak achanga anne to lo thote anthena heba ka hian Longklai District chunga samagra hmaya thok district danga mi somli paruk zet attached te chu da letle turin minister hi an ngen bok LSA shwai tu te hi pu HBak zawa MLA chuan atoi o mani Pufisir sanga CMLADC in Bungtlang South petrol pump ahong Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Pufisir sanga chuan Bungtlang South petrol pump masaber tour Lino filling station ti chu ahong Bungtlang South Community Hall petrol pump honna income neya Pufisir sanga chuan tuithlang lamta na petrol pump masaber hon anita chu lom om ati thu soin thorim na atanga hlotlin na le masom na changtur kan hi a chu aman kan pek da na zirin atamin atlem mai ani ati Pufisir sanga chuan mason na local zen hian rampil ril le hmuncha po angai to lawa kan tu thlan na ani emo ni lo emo mason na athleng meka Bungtlang South po athleng meka ni ati a khovela hian thil ro pui in thup atam ema chu pathian in min hai chwa ti ratuma chumi tur chuan aman kan pek angaya ama autu tetan chu thil in thup chu min hon sakzel don ani ati petrol pump honne income hi pu LN lal ma chwana Bungtlang South Belt MDC chwana kai shwaya hehuna hian khwal za om pu la za om chinza President MNF District Headquarters Longklai chuan tu soina anei bo Lino filling station hi January ni som panga sang hi som pakwa khan tho chan ani a noi som sari chuang sen ni in tuna hian petrol le diesel trip khat ve athleng to a Lino filling station hi Bungtlang South Khoton Tir PWD Veng powerhouse bula om ani Rastriya Ekta Diwas sanghi somhi panhi pualin Unity Run board site ani Samagra Siksha Longklai District chuan Sardar Vallabhbhai Patel pian chamten chinin khotlang in lungral na le in pum khatna poimo zialan tirnan thochani khan school no pangtetan Unity Run board site Arabagi Longklai hun manna APR la Nunthare District Project Coordinator chuan Unity Run tel school no pangtele thoktu te he hun poimo taka anlo tel thei awangin lom thu soi ani Unity Run board site na khwalian pu Andrew Lakanzara Executive Member Middle School LADC chuan Unity Run puala hun board site poimo taka hian India ramacheng namsang te kanin pum khat atul sia kan shat thar le atula khotlang siam thatnan kan chanrwala kan tho ho apoimo ani atia zirna po thei top choa khotlang le nam timing thatu ni turin Unity Run atel te chu acha Unity Run flag off na anei ngal ani Unity Run hi arupaki atanga chan Mari Square thlengtla na ni a hehuna hian Longklai khopui school sang atangin school na pang zachuang antel ani chan Mari Square a hian pu HL chanpuya additional district project coordinator Samagra Siksha Longklai district le Samagra Siksha thoktu ten school na pang te hi lo dong songin ele in tu le pente an lo sem ngal ani pu HL chanpuya DPC Samagra Siksha Longklai chuan Unity Run atel song ten hena lom tu soina ani Voina LADC sarkar shwai tu te hi state sarkar laka anbei dong hle to ani puti zakunga
puti zakunga MDC BJP State Vice President Nibok Chuan NADC MNF Sarkar Chuan Mizoram State MNF Sarkar Tangin Mipuitana Development Sum an Mulhei Thei Talawa State Sarkar hian District Council Sarkar hi adu saklo hle ti alang chang hle heng awang hian voina LADC Council shwai tu te hi State Sarkar laka an beidong hle to ani ati Thojan ni Khan Longlai District BJP te chuan Karthar in Hlanale political session nein hehun hi puti si Raurel Liana General Secretary BJP Lai Autonomous District in Akai Shwaya Pusilan nei khuma core committee member le BJP Lai Autonomous District Minority Mocha President Chuan Hunser Akmang puti zakunga chuan NEC Achangalai community tana sumron kalte chu LADC kuta da dulawin BADP ba ka SCDP le central scheme dang tepo LADC kuta da pakhat ma om lo ti sohin council budget atang chuan mi puinon pui chantur sum da the anilawa hlole hlama kal ral te fek ani atibok puti zakunga chuan pu zoram thanga kai shwai MNF sarkar chu central BJP sarkar chuan adu saklei thei to lawa hei hi mai hi neya an khosak wanga ni atia PMJVK chungchanga purba romoy roite malak na te chu rammi puima khongai na wang ni lovin mimal min thatna le lok na du na wanga malak na ni in alang ti soin PMJVK project atang hian mi puinon puin answer park education skill development sanitation le adangte ati hian man ni sela kantang kai pui zok nge yang atia he project kalpui ani dan atang hian mire theite ham thatve na tur mu tur om lo hi alung chat thak tak setani chu wangin mire theite mangai tu BJP hi na kum sang hi sam hi pathumin khana khian Mizoram BJP tel na sarkar hi adin nge atula Mizoram hi din hun tha kan hlang ka yanga ramno ma kan siam don ani ati BJP MDC puti zakunga chuan BJP ten an bai pui mek 125th Constitutional Amendment Bill sanghi somhi pakwa 6th Schedule Amendment chu ahmor pok ani don mai ti asaya BJP chuan kanram din hun chhelutuk hi aveya din hun thaso ka din tir hi atum lian ber chu ani chu wangin minority te mangai tu BJP chuan kan thil be se mek himin ti hlothin sak don ani ati Mizoram Nursing Council in first year le second year ANM health worker exam result ati chua ANM school longlai in first year le second year topper ane Mizoram Nursing Council in first year le second year ANM health worker exam result September sanghi samhi patni result zir top ni ati chua ANM school longlai in first year le second year topper ane ANM school longlai fourth batch second year final year zirlai somhi singa pali chu distinction a pasin first division a paruk abak mi som chu second division a an pasa Mizoram ANM health worker training school panga atanga candidate somrat paruk zinga ANM school longlai atang hian mi pali Mizoram topper lalthasangi pathumna sila chon moi parukna lalhun dikile pakwana rebek lathyang limited chu top 10 na lang ani fifth batch zirlai te po in first year result thatak nei zirlai somni singa distinction a pakhat first division a pali second division a som pakhat le pass pa ngai pali an oma Mizoram ANM health worker training school panga atanga first year candidate sa somni pali singa ANM school longlai atang hian mi pathum topper s lalven pui pani na roding pui marle pali na HC Juliana Lalfraize lite chu top 10 na lang anni ANM hi kumhni zirni in ANM school longlaya hian tuna 6th batch first year third tour an lut fel le to a adin tir atangin first year le second year a Mizoram result nei chapol an lani chhauchar char ani bank kalphung sumkhol le renchem chungchang le himzoka sumkhol dan tur chungchang shilfia na hunbuat sai ani Tholeni Khan Reserve Bank of India Integrated Ombudsman Scheme malak na in HDFC Longlai branch ha nationwide intensive awareness program manani he huna hian bank lama mithiam ten bank kalphung sumkhol le renchem chungchang le himzo ka sumkhol dan tur chungchang in shilfia na hun man ani he hun hi P Rozila Rinmoi branch manager HDFC Longlai branch chuan kai shwain pulom kima lead bank manager Longlai district chuan nationwide intensive awareness program sang hi somni pani hongin khovel mason chhause la internet manga inbumna mipuiten anto na sathu soin he national intensive awareness program in atun ber chu internet le tunlai thiam na man ro sang manga inbumna cyber fraud laka mipuite an him the na na bank kal tang malak ani thua sai
awareness program hon na inkhoma hian State Bank of India Longklai branch manager pu Arlan Phachwana Mizoram Rural Bank Longklai branch chief manager pu Joseph Lalremra tale Mizoram Cooperative Apex Bank Longklai branch manager pu Lalchwan omaten zawzoka financial awareness campaign ne dan turte internet kaltanga inbum na awanga mitam takin an sumkhol sa an chan to thute heng inbum na laka mi pui an himjok theina tura bank sang te ne na tho na tha an ne thei dan te an soya heuna tel ten zo na le an ngai pui mo zong te zo na le soi ho na an nei bok ani upa ezetwangan doctoral degree ahmo upa ezetwanga LKBK Bethlehem Kaushan Longklai 3 a upani lai chuan International Institute of Church Management IICM Chennai atangin dimin Doctor of Ministry ahmoa a thesis to History of Churches in the LADC area with special reference to evolution of Lyram Jesus Christ Baptist Church di ani IICM hi International Online Bible Seminary ani angin puel zetwanga hian online course indi min hi kumsang ni som pakwa khan azoma thata kazavin in rin nilam ta khan Chennai huna convocation ne na he degree hi hlan ani puel zetwanga hian ICM Bangalore tagin MDiv alo zo to boka tundin huna LKBK Bethlehem Local Church Longklai 3 a Kaushan upani in Local Church Secretary nilai ani a Electric Veng Longklai ya khosa ani na thona lama LADC Joint Secretary na chep lai mek ani puel zetwanga hi LKBK atanga dimin homa saber niya shat ani medical reports District Hospital Longklai District Hospital tungkar chungkan OPD and entir zongsong mi zanga samni pani ania damlo admit somthum pathum amin hengzing som pani hi napang ania nasen pani an ombok tungkar chungkan emergency District Hospital pantumi somsari pasari an ani laboratory test function ti sa samrat pakhat ultrasound ti sa somni palile x-ray ti sa somsari parukle endoscopy ti sa ni som palian oma damlo zai tum sari nein zaite na tum rukle zai pi tum khat an nei ani tungkar chungin District Hospital na piang pariat an Christian Hospital tungkar chungkan OPD in entir zongsong mi somkwa ania damlo admit somni panga omin hengzinga somhi na pangni in damdoin atanga chwatir mi somthum patni annei ani tungkar chungin emergency Christian Hospital pantu mi somni pali an ani laboratory test sang ti zat za samruk x-ray ti zat som panga ECG en zat pariat anneya mi pathum ne na vaccine pack anne bok tungkar chungkan Christian Hospital operation tum ni in zaite na ve ni in mithi patni anneya chanchin bwa sai lai thing in cabin rak pali anne ani POL reports Mizofet filling station a petrol MS hi liter khat cheng somka pasari le pesa samrat paruk ni in tungkar chungkan liter sing khat sang ni lo thenga free sale pek chwa ani petrol XP hi liter khat cheng za pali le pesa somli panga ni in tungkar chungkan liter sing khat sang ni lo theng thara oma free sale pek chwa ani diesel HSD hi liter khat cheng samrat pali le pesa pakwa ni in tungkar chungkan liter sing sare sang ni lo theng thara oma free sale pek chwa ani Mavula filling station a petrol MS liter khat cheng somka pasari le paisa samrat panga ani a tungkar chungkhan liter sing khat lo thleng tharin liter sing thum sang khat chal chwa ani a free sale pek chwa ani chanchin bwa sai lai thengin petrol hi liter sang li lo thleng tur an nei ani diesel HSD hi liter khat cheng samrat pali le paisa som pakhat ni in tungkar chungkhan liter sing ruk sang khat alo thleng thara liter sang ruk chal chwa ni in free sale pek chwa ani chanchin bwa sai lai thengin diesel hi liter sing thum sang rat lo thleng tur an nei ani LPG report MS Khuma Gas Agency tunkar chungkhan MS Khuma Gas Agency a erongbol na gas bur sang khat sasari som lo thlengin commercial gas lo thleng thar om lo thung chanchin bwa sai lai thlengin veng puile bazar venga te erongbol na gas sem mek ni in lo thleng le tur be se hi veng puile bazar venga sem chunjom tur ani ang tundin huna erongbol na gas hi bur khat cheng sang khat jahni som panga ani a commercial gas hi bur khat cheng sang ni zali som thum ani khati jang khatun kar chungalong kai district til thlenglang sar zol kan clear ho the te chuni e